Autonomous State Demand Committee mate SDC Publicity Secretary Daniel Teron Ahinpen Methang asai hemalong pinijang mi po ni phaing kor troxy arni jangsam por phai ke thomalom pherangke me kangnipon kangnipon alam theki patumi Karbianglong West Karbianglong lapen Dimahasa district la district ke thoma pharman 6 mate truck ST dipu pharman ke APHRC lapen Congress a party pen ke election high un a athema कॉमन कैंडिडेट आवेदन लासी के हाई जी के बीजेपी पार्टी से हाई लीजी लापेन सेकेंड पोजीशन के नीले तो मैं एसडीसी पार्टी तुमसे दुंजी पुता फेरंग के ठेंगलो निंजे पांग हालापु पीजीआर वीजार पु थाक फेरंग के तुमपेन कारजुपन आहुत के थाक दुन के नॉन पुथर कचे सोंग के डेंगपन थुजिया फांसी चिसिकलो लापेन पीजीआर वीजार लोंग ले आलम की के नीले तुम एसडीसी पार्टी पेंसी चिसोंग पन चट पुता फेरंग के ठेंगलो नंग पाचिनी दुन Ang ton alam the kachini ji aphan pherang ke thengno kaning ji pon alam thele arju pon sina report TK News Pini press conference sin pen ke pha labang sobang ke vote ke lakha khelang hai tarik clear ni si lak khaji la su kwan si vote ke long ma lak sobang ne le tum chi ne la lakan assessment da complete kare la ne le tum sta isi ni a trend ne le ke theklong tang do si langsa putha si sonsoni ne le tum pen press conference long lam ke jai kang tum ang le tum true pen rata long ber ta ke le je pha si ne tum press conference long mahini su ne le tum SCA in charge finance secretary lola treasurer lo sinot lo kan XEM lo lang ke apa ne li pam ke nang mo chiro ne li Daniel Teron public city in charge SCA lo si aprang sia bangke bupen niliki poson vote le lakak helang seta tarik ni phai clear ni klangpo exact a vote bangke seta rara tum pinangan ka cipat duk duk milit tum theklong lo apa non la elong long ni pen sa birtanan ke lelo cipat duk pik lora tum SC pan vote ki aprang ason thot ka chesong ki sona neng hanga tum pinangan theklong lo nilitum sila to panil tum churulo atau pan churulo atau klaim baca paduk nilai tum opposition party to extreme opposition lo nilai tum gitu sung big tangka maha ave gari gura ave in spite of all the inclement political environment there are so many people in Karbi Anglong and Dimasao who wanted to be with SC and who wanted to be part and parcel of the autonomous state movement na sobang isi panda se la hai kado we arak panil tum churulu tapi isi ke nang litum media tum tanil tum meeting dam pet ini la pen kado we akam penangan ke klaim unia kam stamina litum tan anil tum ke klaim tang anakam nang ke klan pi nang seradun se media tum tanil tum churulu pini ba ate nil tum ke ruling tum mason sasu yuna posanang pi pan sungku ba opposition sta yo episode si tum pananat penenel tum ke wan lo ke do se masonda uni ini litum ke setanang litum nang kerabun press conference long satana pajun long le lasam sike still then ini litum man report lang ipi rata long berta ka tele langsung bang kenal litum pan litum ke churulu lalo sike lapen even government official to mandan litum churu atunta unan ke bol ilo exam jin pen vote rat joy wan pen vote kipi long ya pan langsung bang ke anute bani officer to kota menela nilitum chini sta nilitum long bertana ke lean make latum ta claim mesen sini arjulo silatum pan nilitum churulu apa nampar ke nilitum assessment mo pen nilitum pulo assessment na ke vote ke nilitum opposition party doan chingrum thikdalu ase kwan ma ke long ngai langso mang ke nilitum long le dak tahai cetakat pun ke SCC tu masab Congress tu masab apa EPCLC tu masab apa ni cetak maybe equally divided nona teng pulote as of now la pulote ke hai vera dia chance mangke nilitum thekdam longle sala par opposition ang bong nilitum bache theklong mangke nilitum si fighting race long du BJP pen kachedan ji ke SCC lapen Congress lapen APCLC tumke they are nowhere in the picture I see hini ala ma bangane repeat tum cholom kan yala labangso
a political situation kibi kok ke la ke APSLC pen congress atum sikibi BJP pan kera akam opposition unity latum oppose lo krokre lo common candidate bangke place tek tek nasi la bangke akatikuk lo alang so akatikuk ke melitum tek damlong ke APSLC pen congress atum sikikem ala bangso opposition atum hat pacingrum tek tek kan bangke political benefit laso election pan kera bangke lain lo lapen la bangso bang kera bangke APSLC pen congress atum si BJP pan ram lo nona di election ke opposition pacingrum tek tek kan lasi morem det pulote lasa daito bangke APSLC pen congress atum si enak BJP yang senang haidat pulote neletum ta haye APSLC ta haye congress ta haye pulote bangke adaito bangke la parti ini APSLC pen congress lalu sih lapen neletum cini non rem det lo datum pisikan aja mata ala APSLC opposition party an cingrum tek tek ada bangala tum pupera si EVM hana blame dam ta kapre pan latum blame dam ta langsung si neletum ke teklong lain lo latum bang sudah exact hormu bang ye opposition cingrum tek tek ada posen itum ke rem ko bangala tum pupelo aisi kini lama bang ke insam jin ben se kichun losong se neletum ke teklam lo nok la major khatna we singbe pakruk pakra konane dukok thai mane teneka dangor khatna buli tu ami dekha nai hekora amar hisabot etu peaceful buli kobo para jai are lase APSLC tum pinong nai ju council election ke latum immediately after council election latum re election ha matu non election MP election hule nok nai je det ta hai latum ani manifesto long le avet ta latum main issue amase council re-election rat pan pacho bai ile hai lase non pinia press conference long ta nangli tumat media through pen neli APSLC pan arjuin tu APSLC atum non la MP election ta kedam tang council election ason re-election padujima hangjima asa moral courage duma velatu langso bang neli latum pan achini tu anpar ke rada panel tum isian message we wanted to give a clarion call to the people of Karbi Anglong, Dima Hasao and West Karbi Anglong to join the autonomous state movement. Because even if we face defeat also, we will continue with our autonomous state movement. Masih lain lo nilitum punya bang, nilitum tanpa cenia bang, nilitum election remdet serta haidat serta tarik plea appeal prote code of conduct kijudlo prote immediately nilitum autonomous state movement pangceng keji pen autonomous state movement det kali PGR eviction alam tu give and take policy alam tadu lapen akaprek development alam islami nelitum lasa movement bangke pangceng keji lasela bang so a message nelitum media true kan rata tum han pachini nelitum ning chipa binang ne lasona election ke aprang ta rembom lo sa autonomous state movement bangke nelitum klembom lapen uthot rat phan pachini tu nalitum atrukan Mahatma Gandhi seta election thro tepin ben si India phan sadhin giban pilo Samson Singh inti seta election high hepin ben si Karbi Anglong district giban lo non nelitum ASC KSA KNC atenta election high hepin ben si sarkar panelitum give and take policy aputhata pakroidel PGR area long pen illegal encroacher tumhan eviction puta achak det autonomous state aputak talks nang hang puta pachi chak det lo CAA Citizenship Amendment Act ta nelitum chisong lo ASC lapen penangan entire Assam long ta penana song do latum chisong rakyat si nelitum sarkar apan bounded lo la force det asila sa bill parliament long ceparai hor bangke Karbi Anglong West Karbi Anglong and Dima Hasao bangke it was kept outside the purview of CAA la bangke nelitum ACC pen lapan kaprek asamang dang pialong pen ajar podemen kecesong la bangsa alle lo si nelitum pudamji bat thedam long lahai andolon bangke Congress tum kecesong se APSLC tum kecesong se program atsa avela tum kecini de chingni
Nase non uniform civil code ta kewan dia alam dulu nase ani si Mars tarik kreni arni yaitu chief minister kan pulo kata parlu konri Karbi Anglong West Karbi Anglong and di Mahasau bangka it should be kept outside the purview of the UCC uniform civil code lalu atela bangso uniform civil code do bangke article 44 along segitu Indian Constitution article 44 along say there shall be an uniform civil code in the country. Anla bangso bangke Constitution ka adopt Constituent Assembly pen la bangso Constitution ka adopt hot say kala ke top 1949. Pulote la ke Congress hudlo. Congress tum say wala uniform civil code ta. Sta latame anisi Hemanto Biswa Sharma Dr. Hemanto Biswa Sharma na cicak. Tuliram rong hangta cicak lo. Tuliram rong hangta ge la bangke ni tim papondong lelu pusipu. Asil hai kadawe budak papondong lelu pu ka cicak lam chot lag mati. Se neli tim bangke langsung budak ka cisonga program neli tim deng tu phiti. La hendo nang letum media troop and pini rata company letum pacheniye bangke. Anpar ke la election result out klang lo pulote. Neli tum tarik warni amat nang letum media apa ke la kan injir tum han letum apa nang address tu po beta nang pitu. La hendo. Pardon. Nelitum mane we are going to get sizable votes this time. Mane suring thongke losan kali. Seta APSLC pen Congress atum taremi chip po nelitum vote ke long ta. Kali ni je templong mate lagi ni kamat hapen som problem to so particles the high. Hai gala hello kamati common candidate place the pulote lake bang ruling atum chi hai rong po. Seta Nelitum ke ka contest isi ground gale isi ke autonomous study isi ko se contest la tani isi ke latum common candidate place pe nelitum lan ka chuni reta ko mati lang so person nelitum chitan ko and we will teach them a lesson this time nang ni dam tarasom chimni sar ka kan bijar long de tak mo neso de nanti mai bang la nelitum se chingkidam lo ka nelitum se andolon ke klang ke APSLC congress kam andolon avi these are not their issues. It is the issue taken up by SSC. Nelitum se dharna dolo, nelitum SSC tum se rank solo. Nelitum se memorandum pilo, SSC tum se la se tosta Dr. Tuliram ro hang tanang hang lo. Ha Assam Chief Minister nelitum han toks nang hang lo, ala tum cicak lo. Ala soka cicak te pa fulfill fe lo te nelitum ke movement tu po. APSLC tumason re-election BG upo election ahut lama kan ni ya he po pasong kali nelitum pima commitment la kan nelitum ke honestly sincerely nelitum commitment tipi nasi nelitum la so commitment te nelitum ke cipaplay Ate lagi ibu bang nono pong MP election apa ke PSLC party tu high ke ima hayone la tum ke nelitum common candidate place te pulote mopen nelipuer lo mati koson si BJP fan parempo vote cithak jam lo kente Kalau teman kaperan ke joy ke kam kali tu seneli tum ke common candidate le place na proposal ki pilo mati halatum kroy kreke. Hai he latum APSLC non congress non. Ute keremang bong stame neli tum si BJP pen cedani lain lo neli tum assessment ke. Jadi lah kita nilam APC yang itu APC meeting tu macam bang pora bang pakai lah. Neli tum FIR piat lo. Matlone neli tum non putih telang lagi bang. Arrest bang police tum action pipi dong itu nilai tum details ni nila. Stan nilai tum asal pena bangke FIR piat lo, lage aron lo, lage khotna dolo te lage FIR ke pive po lage non police tum bang action en po. Law will take its own course. Nilai tum non hanta bangya panda blame pela. Mo nyata na piye po tenge chini po ke. Political case ma ka break ma na chini po. Stan nilai tum amoni to lage. Pen SSC meeting nang dundar pi. Lahan lo. Kali exam rire. Email tu macam ni ada exam rire. Nah, mula tu kan semula kami mungkin memang betul-betul kita yang besok kita exam besok itu tolong bilang. Kali lah ke nilai tu malu nggak loan order lagi macam. Nilai tu ke nepon tu si pubom lo. Nilai tu macam cakap kita. Kapre kita ke lah Facebook penenia lo pita hai mana. Facebook along lagi, how can it be translated into reality? Nepna po lagi, it is the responsibility of the law and
order enforcing agency to arrest this very particular person. FIR kapre katum pilone pipe ne nil tum nonda chisini la nang se nepnere polote pipo ne nil tum bachine te komande pinang po bonla men chini ne mati pipela nil tum pinang ke sta nil tum pipo yang se komande ke athe FIR ke pipo pinang ne mati single FIR is enough. Ini landang betul lah ini kami yang kita bisa itu tentang kami kita yang Lage langsung posi 6 power ke dorde punil tum polo mati. Only APSLC people are saying that 6 is more powerful than autonomous state. That is why we are demanding an autonomous state so that police can be brought under this thing. Ili tum non anta police fan order kyune la mati. You arrest these people pe. Ala bangsa power ke loye ke only when we get state. Lasi asam long dudun delo pul komati. State ke hang long mati. Non APSLC atun si netum ke 6 se nahi ke long tang hormusi puninge ro mati. Masalang tum non ana bang ke 6 ke hang bang ing ton melu. Lalu. Deh.